Mwen an te pase? Chanje mwen? Oui? Mwen chanje. Mwen chanje piske mwen. Se l pweme nou mwen te pase nan fin. Mwen fèm bin. Koz, mwen son fan. Mwen te dekrev mwen. Mwen son bel kreatik kreol. Mwen bel kreatik kreol. Mwen son bel fa. Se ou bagen pou mwen, mwen se mwen mwen. Di, apres ou chanje, mwen baka chanje. Sa ka arrive ou? Pero mwen apres chanje pase ou men. Ba kwa sa? Sa ki dan din sa deja la se ou. Sa e ba ou? Oh, pero el pou nyon fi paret. A jen basi se mwen sa de. Mwen fèm mwen mwen. Sa fèm gada mwen. Ti mwen pote kon? Hey! Ki do fèm mwen kon pan? Pabo? Do ase? Chéri, foda ki kran souri la ki baba mwen jan wan pile. Mwen kon do ase mwen ki kan de pou mwen pose de yon fan. Akwa baske baba mwen di sa si mwen anriye fok, ya mwen mwen dige, foda di dige kol, epi selon mwen bati planan. Mwen kon marou plase mwen? Mwen marou nan. Sa mwen pe tige son. Tige mwen baba mwen chache pou mwen la ou. Se mwen mwen. Ya muy? Muy? ¿No?